bigikorwa turasaba kugira ngo Mana azagira umusaruro kandi umusaruro mwiza ushimwa nawe cyane Mana dusaba kuko wazana duhindurira n'amateka urakoze kubitwumviye kandi uko abikoze mu mazina atatu iryabo data n'Umwana ndetse hamwe n'Umwuka wera amen ukubitira Imana amashi shangilia Mungu makofi abayumbe ni muzi waombezi wapite mbele ni muzi mukiza abana muzi abayumbe ni muzi tugiye gusirimba igisirimba gitoya cyo gushima Imana rwose ibyo mwakoze birashimishije pe yale mmefanya ni lazima kandi Imana ibahera umugisha na Mungu abariki mwongere mukubitira Imana amashi yabikoze shangilia Mungu makofi sana namwe ni mwikubitira amashi mwese ninyi mjishangilie makofi ni mwongere mwikubitira amashi nyabo mjishangilie makofi zaidi amen amen duhinduye indi page tunageuza ubwo turakomeje igitaramo tunaendelea naye suko ndashimye ariko watanze hangize ngo gucuranga utatanze mwigire hano none ucurange ese mwaramuze ngo bagire gute sinzi umuntu wari uvuze ngo ngaho revera ngaho curanga papa curanga umukunga mwiza duhudumiriye Imana Dede kumbinga anayumva Yesu lamuhikira eyo hanukende umwirano ikihe chayegerera Yohana yewani dede kumbinga anayumva Yesu lamuhikira eyo hanukende umwirano ikihe chayegerera Yohana yewani nikumbinga anayumva Yesu ndamuhikira Yohana haleluya amina ikihe chayegerera ichanya kinini chahano tukaibana yabo haleluya imyaka mama we tukaibana yabo ya malaika we ichanya kinini chano tukaibana haleluya kama we tukaibana haleluya yo watata tukaibana mama we ichanya kinini chano tukalegasiwa tukaibana yo haleluya tukaibana
Amen. Imana ibahize umugisha. Kweli. Turongera nyuma y'umuvuga butumwa. Kabisa. Pita ngushima Yesu. Diri mimi tangaje wakoze kuva kera kose mana kwa hozuru buhungi ngiro bwacumana zabivuga hose basumbe ndagurure kwishirire henga isi yose bazamenya kwa hozuru ngiro bwacumana. Hallelujah, hallelujah.
Parece la cara de pisa lá. Mketi. Zao langu Reka guchokoza reka. Ah, la sifeni. Yes, hallelujah. Yeme ukuga Hallelujah. ko muranchura umuga. Yes, Manchuza hallelujah. umu. Hey, Mketi tumkaribishe reverend. Itonde sha. Itonde. Yes, hallelujah. Muri sawa kabisa. Muri sawa umeze neza. Kwa sawa kabisa. Kubona abagabo bangana ucyo bataramima. Na hivi Aba mama bangana ucyo mutaramima. Wamama mnakeshea Mungu. Abasore bangana ucyo mutaramima. Jana mnakeshea Mungu. Nibisa gaciro. Hiyo ni adhamu sana. Reka tuizamuri cyubahiro. Tuinue mikono yetu. Hallelujah! 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 Umva mbabwire. Tena waambie. Tugiye gukora indi style. Mushumba ngwino. Mchungaji kuja. Mwegereze bukeye. Umushore. Mwitonde mbabwira makuru. Twende pole pole niwaambie habari. Hagarara hano. Mwebwe ni muze rero, ni muze. Wamuhagarara ha. Wachungaji. Mwana mukore sako. Mumusige hagati. Tufanye sako tumwache katikati. Mukore sako. Sha, umva sha. Za pade zose zire kuri. Uguse kila mahali pote. Pade zose zire kuri. Imiryo yose ire kuri. Uyu munsi nibwo nakumvishe cyane. Wacuranze neza. Ngaho sha, ngaho.
mwibwirize mwibwirize. Tuketi. Mshumba ni karibu. Mchungaji karibu. Mwezi umugisha. Mungu akubariki sana. Yeme. Mutuze mwumva ijambo ry'Imana. Tutulie tusikize neno la Mungu. Murataha mwamaze kurya ijambo. Tarudie kwa nyumba mmekula neno la Mungu. Kandi uyu niwe mushitsi twari dufite ukomeye cyane. Tena huyu ndiye mgeni tulikuwa naye maalum sana. So garagara nabi. Inawezekana vibaya. Ariko reka mzihore ndabizi kuko sumuco wacu. Lakini Yesu tabia yetu. Gusiga umuvuga butumwa. Kuacha umhubiri. Imana ibahize umugisha. Barikiwa sana. Turatarama. Reka dukomere Imana amashi menshi. Ndiye Mungu kwa makofi mengi sana. Tuzinshi zo kuvuga ariko turagerageza kuvuga make. Tutaweza kuzungumza machache Kumpamvu yuko ibyo mwakoze byadukoze ku mutima. kwa sababu yale mmefanya ametugusa moyoni. Yewe mba mu itsinda ry'abarwanashaka. Mimi nakaa kwa kundi la wanaojipigania. Kandi sinaryinjiyemo nyuma ndihoramwe imyaka myinshi. Yes. Ndihoramwe imyaka myinshi sinaryinjiyemo vuba. Na sijaingia hivi karibuni bali nimekaa kwa miaka mingi. Nejo bundi nja kuza ndibaza ko barimo badukurikirana online nabo tubana ku mbuga z'abarwanashaka narasezeye. Tajuzi nilipoenda kukuja nimewaaga wale ambao tuko kwa group Kandi moja. sezera ari kugira ngo ntazaja gukurikirwa n'imituku. Na nikaweza kuaga ili nisiweze kufuatwa na nyekundu. Ibyo Msalaba mwakoze nyekundu. ndashaka gushimira iri torero rya Nairobi apaniri duteraniyemo rya Kasarani itorero ry'imirimo. Na kupenda kushukuru kanisa la hapa Nairobi la Matendo. Kubera ko amaboko yanje atagera mu ntara zose ni mu ntiza amashido komera. Kwa sababu mikono yangu iweze kufika kila area. Tushangilie kwa makofi. Nairobi mwahagaze mu cyuho mu bintu bikomeye ku bwoko. Nairobi mmesimama sana kwenye pengo kwa sababu ya taifa. Mwomo y'abantu benshi bikomera. Mmeweza kuwasaidia wengi waliokuwa na vidonda. Mwafutse abantu benshi ngumu. Mmeweza kuwasaidia wengi waliokuwa wameumia. Abashumba beza batweresa ahantu abantu bashobora kuruhukira bafite ibibazo. Wachungaji wazuri wametuonyesha pahali watu wanaweza kupumzika wakiwa na matatizo. Biblia izitubwira umuntu wari umanutse ava Yerusalemu. Biblia inatuambia mtu aliyekuwa akishuka kutoka Yerusalemu Aja guhura n'igicu c'abagizi ba nabi. na akaja kupatana na kundi la watu ambao ni wabaya. Baramufata bamwambura ibyo yari afite baramukubita bamusigaye ndagupfa. Wakaja wakamshika wakampiga mpaka karibu afe. Dufite abamama benshi bakubiswe n'ibibazo biri mu kubasiga benda gupfa gasigara kuka gusa gake ko guhumeka. Tuna wamama wengi ambao wamepigwa na vidonda wanabaki tu na pumzi kidogo ya Dufite kupumua. abana babuza ababyeyi basiga ibibazo bibakubita benda gupfa. Tuna watoto ambao wameachwa na wazazi wakapatwa na matatizo mengi kabisa yanawaacha hali mahututi. No nyuma aboka tuvuganiye tubona bafite n'imbaraga naho bokavuze bakanakora. Na wale ambao wangelituongelea ambao wangelitetea walikuwa na nguvu na pahali pa kuongea. Bamera nkaba batamzi n'abarewe bageze kuri iyo nkomeri ngo barakikira banyura ku ruhanda abo twari dutezemo inyunga bari barimo kugenda amatambi. Wakakaa kama wale walewi pamoja na kuhani walipofika kwa mtu yeye aliyepigwa wakapita kando. Haja kuza umusamariya utari witezwe kare wo komora ibyo bikomera bari wo muri bikomera fatiyo sharish. Akakuja msamaria mwema ndiye alikuja kuweza kumsaidia katika vidonda hivi. Amushira kundogobeye Na akaweza kumweka kwenye punda lake. amujyana muri hoteli ariho mu itorero ko muri Akampeleka hoteli ikiwa ni kanisani. Imana ishimirwe kuko itorero rya Kasarani ari hoteli yo komora ibikomere. Mungu apewe sifa kwa kuwa kanisa la Kasarani limekuwa ni pahali pa kuweza kusaidia watu walio na vidonda. Atanga idonariyo zibiri. Akaweza kupeana denaro 2. Isezerano rya kera n'isezerano risha. Agano la kale, agano jipya. Arababwira ngo ikizagarikwa kuri ibi natomorwa ibisebe ngakire. Akawaambia kitakachokuja zaidi muzampe facture. Nacho muweze kunipa nitalipa. Imana ishimwe kubwira itorero beneda. Mungu apewe sifa kwa sababu ya kanisa. Shangilia makofi kwa Mungu. Ndashimira abantu bahagaze bagituma tucitwa uko twitwa ko tukigira iwacu. Nashukuru watu ambao wamesimama na wanatufanya tuitwe vile tulivyo kwa sababu tuna kwetu. Bari mwana Nyamujarete wotubwira makuru vuye. Ikiwemo pia Nyamujarete ambaye anaweza kutuambia habari ambaye ametoka huko. Ariko turi mukoni ibintu tukavuga Imana imuka yakurikiza abantu tukaroha tukareba gutyo umuntu akabara amagambo na comment. Mtu anaangalia anakosa maneno ya kusema. Abo bantu nabo kuko bahagaze ndi mukureba aho bavogera kareba imisozi bazamuka kareba. Hawa watu nawaangalia milima wanao. Kareba ni icemezo bari mu gufata bagafata icemezo giteye ubwo abandi batokira sura. Na waona pia maamuzi wanayochukua ambao wengine hawawezi kuchukua. Mureke duhesha abantu mugisha tubakomera amashyi. Tuwashangilie makofi mengi sana. Natwe giyo twavuye ntitworoshe. Na sisi pahali tumetoka si wepesi. Muri America Center King minini bafashe. Marekani si wamechukua nguzo kubwa. Uko mutagize ishari n'ubugome ntimwokomera abantu. Hamwezi wapigia makofi.
ukobwira iriterana akababwira ngo abantu boshaka bakareka utwo barimo umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we tukipenda konti tunaweza kuambia twaba watu tugiye wote gukoma wako amashi hapa tukabwira bariya bari mu kila gusobaganya mmoja ngo ni bagende kiungo bagaruke chake. dukomere imana amashi bariya bari mu gusobaganya bagaruke tushangilie wale ambao Mtu wanaenda wese amenye kando kuko waweze ari kurudi urugingo na rwa wao mugenzi we. Bariya bakarubaganya bamenye kuko ari abantu imana icisigarisha. wale ambao wanafanya vitu si halali waweze kujua kuna watu ambao Mungu amebaki Hari nao abamama bahagaze mu cyuho, kuna wamama ambao wamesimama hari pengo kwenye abungeri pengo badakoze isoni bahagaze mu cyuho. kuna wachungaji ambao wamesimama kwenye pengo Babivuze wameshazungumza turabishimira. tunashukuru Turashimira ikaze mwaduhaye itorero rya Kasarani na Nairobi muri rusange. tunashukuru shukrani na kutukaribisha hapa Kasarani na Nairobi nzima Tugumye kuvuga Kasarani twaba twirengagije abandi ba Revera bamuzuri n'abandi ba Chairman n'abandi sinabonye bavuye mu ntara zitandukanye. si nimeona wale ambao wametoka kwenye area tofauti Uko tuvuze tofauti ngo itorero rya Nairobi ni ryiza muduhesha umugisha natwe mu gukomera. mshangilie kwa sababu kanisa la Nairobi ni nzuri Rero turi butwara umwanya munini ibyo mwakoze birasa naho byaduhinduriye ibyo twakagombaga gukora. tutasema mambo mengi kwa maana yale mmefanya yameweza kubadilisha yale tungelisema Ariko ndashimira Imana ibintu muri mu gukora Nairobi. lakini nashukuru Mungu kwa maana yale mnayofanya Nairobi None ibyo mwakoze byabaye nkaho haya mmefanya ibindi byabaye murengera. ni kama mmefanya zaidi Kubona abantu bitanga bigazamukagera naho mwitanga muri uru rwego. kuona watu wanajitolea kwa kiasi hiki Rwose nubwo nabandi baba bikurikirana ariko dufite amakuru meza tuzajyana. hata kama wengine wanafuatilia lakini tuna habari nzuri ambazo tutapeleka Kandi tuzabashirikira tunabasengera. na tutaendelea kuwaunga mkono na kuwaombea pia Kandi muzakomeza ubumwe Imana izabaha umugisha. na muendelee kuwa na umoja huu Kandi Mungu ritorero awabariki. n'Imana ishaka. na hili ndio kanisa Mungu Wari anataka wasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa? mwawe kusoma matendo ya mitume Biblia ivuga ngo abakera basangiraga izabo bakarera imfuzo bagafasha Biblia n'abapfakazi. inasema wa zamani walikuwa wanachangia ya kwao na kulea mayatima na wajane Intumwa ngo bamara gukora ibyo bintu nguko bukeye nuko bwije Imana ikagenda ibongerera abakristo. baada ya kufanya mambo hayo mitume Mungu anaenda akiwaongezea watakao Si okoka bitera na mafishe menshi. Si mikutano pamoja na mialiko mingi. Muri atorera abantu bagaca ku kindi cyumweru kabana abantu bavuga ngo zifatikanya n'iri torero. watu Abantu bagafata imyanzuro yo kwirubura muri iri torero kubwo. watu wanachukua maamuzi ya kuweza kujiunga na kanisa hili kwa sababu ya vitu wamefanya Imana itubwira itorero ry'imirimo kuko niryo torero ry'aba Pentecost niryo torero ry'abavuga butumwa ry'abayumbi. Mungu anatuambia kanisa linalo matendo ndilo kanisa la waombezi kanisa la wa Pentecost Nibyo uzasangamwe abagore bari dia bacuruzaga ibitenge ariko bakaja gucumbikiramwe abandi bantu bakabafashiriza. ndio utapata wanawake akina Lydia waliokuwa wanafanya biashara ya vitenge lakini walikuwa wanasaidia pia Niyo wainjilisti uzasangamwe umugore mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 9:36 umugore witwa Tapita wakoze imirimo myiza iramwitirirwa kugeza ubunyine. matendo ya mitume 9:36 ambayo ina mke ambaye anaitwa Icyo Tabita gitabo ambaye kikaba ameweza ni igitabo cy'intumwa ni igitabo cy'ibitangaza ni igitabo cy'ubuzusti ni kitabu cha uamsho kitabu cha mitume kitabu ambacho wamefanya kazi nyingi Amen amen. amen Kwa kongerirwe tukavuga ngo amen. sema amen Kwa kongere tukavuga cyane ngo amen. sema amen Ndaruhijwe rureri kunde kubwira mwakoze ndumva afite imbaraga za kuvuga. nasikia nina nguvu za kusema kwa sababu yale mmefanya Kandi ndakomereza mu mirimo ingorano z'imirimo. na nitaendelea kwa taji la matendo Ndakomereza imirimo sinajya hirya y'icyakoze. sitaenda mbali na kile ambacho kimefanyika Reka dusome igitabo urwandiko rwa Timotheo. tusome waraka wa Paulo kwa Timotheo Niturangiza turasoma n'igitabo cy'itangiriro niturangiza biboneka racyarimo bamuheza mikrofone adufashe gusoma pemaike tusaidie urwandiko rwa mbere rwa Timotheo igice cya 6 umurongo wa 18. waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo 6:18 Timotheo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 18 nushaka usoma umurongo wonyine 6:18 waraka wa Paulo kwa Timotheo wa kwanza fatio mikrofone revera muzura afite wakupe hiyo mic Timotheo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 18 6:18 kandi bakore ibyiza babe abatunzi ku mirimo myiza babe abanyabuntu bakunda gutanga amen amen. Je mwitangiriro mwanzo je mwitangiriro dufashe nanone udusomera itangiriro igice cya 18 umurongo wa 6 nushaka kugeza kwa 15 tube dusomya honyine. mwanzo Tangiriro 18 umurongo wa 6 ugeze ku 15 18 mstari wa 6 hadi 15 Aburahamu arihuta yinjira mu ihema asanga Sara aramubwira ati tunganya vuba indogobe sorry
tunganya vuba indengo n'umucagate w'amafu meza uvugemo imitsima. Aburahamu arirukanka aja mu busho, azana ikimasa coroshe cyiza, agiha umusongozi we, arihuta aragiteka. Yenda amavuta n'amata n'inyama z'ico kimasa yatetse, abishira imbere yabo, abahagarara iruhande munsi ya cagiti bararya. Baramubaza bati, Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza ati, ari mu ihema. Undi aramubwira ati, iki gihe c'umwaka. Undi aramubwira ati, iki gihe c'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri. Sara umugore wawe abyare umuhungu. Sara abyumvise ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara tiyari akisha mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati, ko maze gukecura zanezerwa cyo, kandi umutware wanje akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati, niki gishekeje Sara? Akibaza ati, nukuri koko nzabyara kecuye? Hari kinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashizweho iki gihe c'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara abyare umuhungu. Maze Sara arahakana ati, sinsetse, kuko yatinyaga. Aramusubiza ati, oya urasetse. Amen. Amen. Reka dukomere musomyi wacu amashyi. Shangilia makofi kwa reka tugana n'amagambo y'Imana avuga ngo ingaruka zo gukora neza. Tuseme faida ya kuweza kutumika vizuri. Uragenda usangamo harimo inyigisho zivuga gukorera abantu no gukorera Imana. Utapata mafunzo ambayo yanazungumzia kutumikia watu na Mungu pia. Iyo abantu bakorera Imana baba bakorera abantu. Watu wakitumikia Mungu wanawatumikia watu. Kandi iyo baba bakorera abantu nabwo baba bakorera Imana. Na wakitumikia watu wanatumikia Mungu pia. Mushumba amaze kutubwiriza yatubwiye ngo nari nshonje murangaburira. Mchungaji ambaye amemaliza kuhubiri akasema nilikuwa na njaa mkanilisha. Ubwo wagize ngo ni Imana n'inamba busa muranambika. Nilikuwa uchi mkanivicha. Nari mu nzu y'imbahe muransura. Nilikuwa kwenye kifungo mkanitembelea. Abantu ngo zagira ngo se nijare twakubonye. Watu watamwambia lini tumekuona Mungu. Ikintu cyantangaje Biblia izitubwira ngo barya mwakoreye boroheje mu bandi. Biblia inasema wale ambao mmefanyia wepesi kwa wengine, ngo burya nije mwabikoreraga. Huyo ni mimi mlikuwa mnafanyia. Paulo andika ruriya rwandiko tumaze gusoma rwa Timotheo. Paulo baada ya kuandika waraka huu ambao yari mashaka kubwira Timotheo kubwiriza abantu hejuru y'imbaraga zo gukorera Imana n'umusaruro wabyo. Alikuwa anataka kuambia Timotheo juu ya nguvu ya kutumikia watu na mazao yake. Ikindi ruzagwitwa ka rwandiko rwa kichungaji n'urwandiko rwa bungeri rubwira abantu hejuru yo gukora imirimo. Ni waraka wa wachungaji kwa watu ambao wanatoka kufanya matendo. Iyo abantu bakora imirimo, watu wakifanya matendo, bizabituma bamenyekana kandi bikabaha umusaruro muri iki gihe n'ikindi gihe kizaza. Inafanya watambulike kwa wakati huu na wakati ambao unakuja. Ikindi usanga ndetse bigakingurira n'abana imiryango bikaza bituma abana banyura mu mayira batishisha kubera kuko abavyeyi bateguje inzira neza. Na hata inafungulia watoto milango kwa maana wazazi wameweza kuandalia njia nyepesi. Ikindi amagambo azakomeza kaba magambo ariko imirimo nizituma umuntu agaragara uwariwe. Maneno yanabaki kuwa maneno lakini matendo ndio yanadhihirisha mtu ni nani. Imirimo nizituma umuntu agaragara ngo uyu muntu ateye gutya akora gutya imirimo ye nuko imeze. Matendo ndio yanadhihirisha huyu mtu ako hivi anafanya hivi anafanya hivi. Imirimo izisigara ivuga n'umuntu igihe atakiriho. Matendo yanasema hata saa zile mtu hayupo. Ubushize nagiye gusura itoro rya Billy Graham. Nimeenda kutembelea kanisa la Billy Graham. Twajanye n'umushumba Muhirwa ni president w'abayumbe muri Amerika. Twajanye n'umushumba Muhirwa, umushumba w'abayumbe muri Amerika afite n'itora ayoboye. Tumetembea na mchungaji Muhirwa, ni kiongozi wa waombezi katika Marekani. Tuje kugera ku itorero aho Billy Graham yari ayoboye. Tulipofika kwa kanisa ambapo Billy Graham alikuwa anaongoza, ba connecting singa munsi y'ubutaka imihanda hinyuruka zo mva indirimbo zo ko ziragenda zirimbuka zo mva kera imbaraga ko ziragenda zikuzura. Wameweza kuconnect hapo nyaya chini ya ardhi, alafu nyimbo zinaimba unasikia kufurutwa na uwepo wa Mungu. Tuje kugera mu rusengero yakoreragamo barugize mize n'urwibutsa abantu
bakava hirya no hino bakaza kurureba. Wakaweza kufanya hapo ni kumbusho, watu wanakutoka kando na kando kuja kuangalia. Usanga nageze naho nkaza ndambura zabira n'ahantu yashiraga udupapuro yasomaga ahantu kurangaje kwifashisha. Nikapata pia pale alikuwa anaweka tukaratasi hapo akijisaidia. Ukazugira ngo n'umuntu ugihari, ukazugira n'ifoto ye, ukazugira ngo muramustari umuntu. Unadhani ni mtu ambaye yuko hai hapo, unaweza ukamsalimia. Nibuka amagambo yavuze aza gupfa aravuga ngo mu minsi idatiza mugiye kuzuva inkuru hirya no hino bavuga ngo narangije. Nikakumbuka maneno ambayo anasema karibu afi, akasema siku kwa siku mtasikia kuwa nimeshamaliza safari, kuko sinzaba napfuye. Lakini akawaambia msikubali habari hizo kwa maana sitakuwa nimekufa. Umuntu ufite imirimo ni y'umwuka waba ukivuyemo iki kibiri mukabona gisa nikitakiriho. Mtu ambaye ana matendo hata kama mwili ariko imirimo yiwe ni bari umuntu wakoze kuri izi mfubyi akabana n'aba bapfakaza akabana n'aba bantu batabaye. Lakini kama kuna mtu ambaye amesaidia wayatima na wale ambao ukoza agenda kose ni monima wubatse imbere y'Imana n'imbere y'abantu, hiyo ni mchongo umeweza kujenga mbele za Mungu. Kandi iyo dukora imirimo ni ibintu tugomba kwibutsa abantu tukabyibutsa n'Imana, na matendo ni lazima tuyakumbushe watu pia pamoja na Mungu. Nimba turi kumwe tukavuze ngo amen. Amen. Kwa kongeye tukazamurijwe tukavuga ngo amen. Amen. Iyo ni imirimo mutarabwira Imana ngo nari meze gutya ngirira gutya. Hiyo ni matendo ambayo Mungu, mtu anaambia Mungu nilikuwa hivi, fanya hivi. Imana iguhaye ibintu ntibigwaye nk'imitako gusa na mawa zamera gahongera gahunguka. Mungu akikupa vitu si vitu tuza kukaa hapo alafu ziweze kuanguka. Imana igushiraho mu gihe kugira ngo ugikoreshe, bali Mungu anakuwekea nyakati ili uweze kutumia. Imirimo rero ni izigaragaza umukristo wakuze. Matendo sasa ndiyo yanadhihirisha mkristo ambaye amekomaa. Biblia izitubwira ngo imyaka 3 n'igice abantu bazomara barimo bapimwa n'imirimo izabe haipima. Biblia inasema miaka 3.5 watu watakuwa wanapimwa matendo. Bazopima disketi n'ibisirimba ngo ukase gutego ko ngada kindi kibazopima ibisirimba n'ibyo. Hawataweza kupima kucheza na kusirimbana nini ingine. Bazopima irimo n'ibi bintu ari amafisha amaze gutambuka. Wataweza kupima matendo na pamoja na matendo ambayo umefanya. Niyo amari imirimo imwe zimera nk'izahabu yacishijwe mu ruganda. Alafu matendo moja yatakuwa kama dhahabu ambayo yamepitishwa kwenye moto. Mara gupimwa yindi hinduka umuyonga izitumurwa n'ubusabaza basanga ku mafishurize. Na baada matendo mengine yapite kwenye moto yachomeke kabisa wapate upo sufuri. Nimba turi kumwe twavuze ngo amen. Amen. Ni imirimo nizituma umukristo akura agakura no mwitero kazumenya umukristo yarenze urugabano rw'igisirimba. Matendo ndiyo anafanya mkristo unaona kweli amefika kiwango cha juu, amepita kiwango cha kucheza pekee. Ariko abantu baza kuvuga ugasanga nta ba comedy n'abandi bagakora, ariko ugasanga mu mirimo wasanga ugasanga nizera. Lakini unapata wengine wako hapo ni kama comedy peke yake, lakini kwa matendo unapata. Biblia igenda tubwira kenshi imirimo ni igenda igaruka. Lakini Biblia inasema matendo ndiyo yanaenda akirudi. Usoma mu rwandiko rw'Efeso, ukisoma katika waraka wa Efeso, Biblia izitubwira ngo turaba yaremeye imirimo myiza muri Kristo ngo tuyigenderemo. Biblia inasema sisi ni wale aliowaumba katika Kristo ili tuenende kwa kazi njema. Twaremeye imirimo myiza. Tumeumbiwa kazi njema katika Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ngo abakora imirimo ingororano zabo n'icubahiro n'ubukire. Katika Yohana inasema wanaotenda matendo mazuri thawabu yao ni utajiri pamoja na Zaishuwe 10:13 akavuga ngo umuntu nabakuye muri ubu buzima ikizamuherekeza ni imirimo. Kitakachomfuata mtu katika matendo ni matendo. Bishatse kuvuga ko ibindi byose bizarangira imirimo. Inasema mambo mengine yote yatakuja kuisha. Tukiwa pamoja tunaweza piga makofi kwa kushangilia Mungu. Imirimo ni izavuga. Matendo ndiye atakayeongea. Niki rero abakristo twababwira kugira ngo mumenye ko ibi mwakoze bitagomba guhekerana gusa. Hari n'igihe umuntu atanga amafaranga ukazamva karanyeganyeza umutima ariko none. Kuna saa zingine mtu anatoa pesa anasema je hiki ndo kilikuwa kimenileta. Imana ishimwe ko ndi kumwe n'uyu mubyeyi uri hano imbere mama Mutoni. Mungu apewe sifa kwa kuwa nipo na mama huu. Igihe kimwe nigeze kuzitora yasengeraga muje sijyo nari nyobe nari umushumba muri nditorero. Wakati mmoja alikuja kanisa, si mimi nilikuwa naongoza hapo. Ngo mare mfata ihene yanje nisekuru mbebya barimo bubaka itorero ryabo basa nabacikanwa hantu barimo bakasanga itorero bari bari. Nikaweza kupata mbuzi hapo nikaichukua yao. Ndababwira ngo muje gukora imirimo ndabibaheza mu itorero ryabo. Nikawaambia nenda mkaweze kujenga kanisa. Ngo buce rindi torero gira kibazo mfata ibintu byagombaga kuntungana n'umuryango umwaka wose ndabifata mbitanga kuri ndi torero kugira ngo iyo mirimo izankurikire. Vitu ambazo zingeweza kunifanya niishi na jamii mwaka mzima nikaweza kupeana ili kazi hizo. Mbona umuvuga butumwa araza aravuga ngo soma Imana yambwiye ngo ugende usome muzayishura ngo 3:8 ngo nubwo umunyantegeke ngo dore shize urugi rukingu imbere yawe nta uzarukinga. Nimeweza kuweka mlango uliopana sana, hakuna mtu ambaye ataweza kufunga. Mungu akasema nimekufungulia mlango na sitawahi kufunga. Kwa kongeye tugakomera Imana mashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Hari ikintu ushobora gukora Imana igakingura umuryango bigakora ku mutima w'Imana. Kuna kitu unaweza ukafanya Mungu anafungua mlango inagusa moyo wa Mungu. Abantu barimo bakora bagira ngo ni ibintu bisigara hano gusa. Watu wakifanya wanazani ni vitu zinazobaki hapa. Ariko ni imbuto umuntu abiba izavuga muri iki gihe n'ikindi gihe kiza. Lakini ni mbegu unayopanda itakayozungumza kwa wakati huu na wakati unayokuja. Mu gice cya 3 murongo wa 10 muri
Yesaya 3:10 yaravuze ngo utangarize iteraniro babwira ngo bazogubwa neza ngo batungwe n'imirimo y'amaboko yabo. Tangazia kanisa uambie kwa watakuwa Ugende heri, babwira wataishi kana kwa kazi zao, bitazarangira bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. wataishi kwa matendo ya Kandi mikono imirimo yao, nizabaherekeza igihe na batazaba matendo ndiyo bakiriho. yatakayowasindikiza wakati Imirimo hawatakuwepo. y'umuntu izigende kongera Matendo ikamukurikira. ya mtu ndiyo anamsindikiza kweli. Tukiwa pamoja tunaweza sema amen. Haleluya. Abantu bagomba kuba abakristo barenze amakorari menshi n'ibisimba, bakaza baba abakristo bubaka mu nyuma y'ibikorwa. Watu wanafaa kutoka kwa kucheza na kwaya, bali wanajenga kwenye matendo. Dufite abantu benshi bakeneye amaboko. Tuna watu wengi ambao wanahitaji mikono. Musa, Imana yari yaramahugurukiye kugira ngo ayobore ubwoko bwa Israeli. Mungu alikuwa amemsimamisha ili aongoze taifa la Israeli. Ariko biba ngombwa ko akeneye amaboko y'abandi bantu Huri na Aroni ngo bafate umwe kuboko kw'iburyo undi kw'ibumoso. Lakini akahitaji mikono ya Huri na Aruni ili waweze kumshika mkono. Ukeneye abantu bashobora gufata abandi amaboko. Tunahitaji watu ambao wanaweza kushika wengine Kandi igihe mikono. dufatanya amaboko nico gihe abanzi bacu baza baneshwa. Na saa zile tunashikwa mikono ndipo maadui wetu wanashindwa. Kuneshwa kwacu bakavuga ngo dore uriya mwana ntiyize dore yabuze. Lakini maadui wakiona huyu hajasoma, huyu hajafanya hivi. Dukeneye abantu bahagarara nka Huri na Aroni. Tunahitaji watu ambao wanasimama kama Huri na Haruni, bagafata amaboko y'aba bamama, na kuweza kushika mikono ya bagafata mama amaboko hao, y'abari abana basi, na kuweza kushika mikono ya watoto wao wamebaki, bakafata bakomora abantu bafite na izo bikomeye, wakaweza kuchukua mikasi na kuweza kuwatoa vidonda, wanawatoa vidonda hivi, bagacecekesha iminwa y'abari abantu bavuga ngo na wananyamazisha midomo ya hao watu ambao wanaongea, kubera amaboko yacu adufasha kugira ngo tugende, kwa sababu ya mikono yetu ambayo inatushika kweli. Tuvuge cyane ngo amen. Shinda shinda nguvu ya shinda 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 kila saa, Mungu anatupa nguvu ya kushinda. Tumutii Yesu nasi tutashinda kati vita kali, tuwe wahodari. Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu, alisema tuamini neno, na ishara zitafuatana na waaminifu. Haleluya! Tuzanesha nidukomeza gukorera hamwe, tutashinda tukitumika kwa pamoja. Nidukomeza kugenda dukorera hamwe tuzanesha, tutashinda tukitumika kwa pamoja. Imana yafasha abashumba bangana gutya ngo namwe mubumvire Imana yeke kuduha kunesha. Hakuna watu ambao tunaweza kuungana mkono alafu Mungu akose kutupa kushinda. Kandi Imana izayemera ikareka tukari, ariko nyuma ikatwubakira podium tuzahagarara tukabwira. Na Mungu anatuacha tulie kwanza, lakini baadaye anatujengea shukrani. Imana izuturemera gatuti tuzahagarara tukabwira uko Mungu anatundia madhabahu ambayo tutasimama tukiinua mikono kwa kumshukuru. Kandi umuntu ntazanesha atabanje kurwana, na mtu hawezi kushinda kabla kupigana. Umuntu ntazaseka atabanje kurira, mtu hawezi kucheka kabla kulia. Umuntu ntiwatabarwa utabanje gutera, mtu hawezi kusaidiwa bila kupigwa. Ariko mureke dukora imirimo myiza, lakini wacha tufanye matendo mazuri. Nige tutazaba tugihari imirimo zacu, na saa zile hatutakuwa matendo yatatufuata. Tuvuge cyane ngo amen. Kwangore tuvuge ngo amen. Sema amen. Rero ineza y'umuntu, wema wa mtu ni imirimo izituma umuntu igenda igaruka umunsi ku wundi, ni matendo ambayo yanaenda yakirudi siku kwa siku. Kandi iyo dukora imirimo myiza na tukifanya matendo mazuri, Imana izigenda ibana natwe mu bihe bya season zitari nziza, ibihe bitari byiza ku buzima bw'umuntu. Mungu anaenda akikaa na sisi kwenye season ambazo si nzuri kwa maisha. Ikindi twita kari impamvu rishobora gutuma tudakorera Imana ni ibikenyeri n'ibicocero. Vingine ambazo tunasema ni sababu zinazo kutufanya tusimtumikie Mungu, hizo ni kama vitu za kuchakaa. Biblia itubwira umugore wamaranye n'umugabo imyaka 7 gusa witwa Hana mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Samuel. Biblia inatuambia mke ambaye amemaliza na mumewe miaka 7 peke yake. Kandi ngo yari yarashatse afite imyaka hafi 14. Na alioleka akiwa na miaka 14. Ngarangiza aje kugirana n'umugabo imyaka 7 gusa. Na akaweza kumaliza na mke na mume miaka 7. Ni kama hajaweza kupata furaha ya ulimwengu. Ariko nyuma yao gatekereza kuzakora imirimo mu rusengero ngakaza akora isuku imyaka 70 nineje pasi. Lakini kwa miaka 74 aba mu rusengero hakora imirimo adafite icyo yitwa, akaendelea kufanya kazi kanisani. Imana imuha kuba n'ubunyina kirima vuko. Mungu akafanya, na sasa tunamzungumzia. Tuvuge ngo amen. Amen. Kwa kongera tukavuga ngo amen. Sema amen. Biblia yatubwiye ngo iyo dukorera Imana, Biblia imesema tukimtumikia Mungu, ingorano zabyo ni bukire n'icubahiro. Thawabu yake ama malipo yake ni heshima pamoja na shukrani. Urabisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana 12 murongo wa 26. Yohana 4:26. Ikindi cha kabiri, jambo la pili,
tuba dutegurizwa kuzagubwa neza kuko hari ikibanza cyiza Imana yadutegurije kivuye mu mirimo. Tunaandaliwa pia kuishi vizuri kwa maana kuna uwanja Mungu ameandaa kwa ajili yetu kutoka kwa matendo. Urabisanga muri Yesaya igice cya 3 murongo wa 10. Utapata katika Yesaya 3 mstari wa 10. Biblia igenda tubwira imirimo uburyo izikurikira abantu. Biblia inasema vile matendo yanaenda akifuata watu. Aha twasomye umugore witwa Tabita igice cya 9:36. Pale tumesoma Tabita 9 mstari wa 39. Kwasanze imirimo izigenda ikagera aho izura umuntu yapfuye. Tumepata matendo inafika pahali pa kuweza kumfufua mtu pahali amekufa. Abantu bakora manifestation baravuga ngo uriya mugore ibyo yageza dukorera ntashobora kugenda niki twosubira kwitwa abana. Watu wanasema mtu huyu hawezi kuenda kwa sababu kuna vitu anatufanyia. Nabonye umusore wari nyuma ya Chaimani hariya bazuze ngo yakoze neza hano hantu. Nimepata kijana alikuwa hapo nyuma ya chama. Yakoze ariko nija gusohoka simbura abantu bamwe nongorera bakabimbira. Ahubwo ndatanga ruswa bambwira ibanga yakoze. Nitaweza kuambia watu waniambie vile amefanya. Iyo yakoze neza agakomerwa amashaka akora iryo shari nza ryigana. Watu wakisema mtu amefanya vizuri mimi nasikia umusore ngo yaho yishaye. Ndiye huyu pale amekaa. We nimba ni umugabo nimba atazamena ibanga ndaca mu bandi kandi nimba azamena ibanga arayigira. Ataweza kuniambia na yeye. Hanyuma alafu imirimo izizura umuntu. Matendo humfufua mtu. Imirimo izizura umuntu yapfuye. Matendo humfufua mtu akiwa amekufa. Ikindi cya kabiri. Jambo la pili. Imana izituma umuntu yongererwa imyaka kubera imirimo. Mungu anafanya mtu aongezewe miaka kwa sababu ya matendo. Ubisome mu gitabo cy'abamengira ngo bakabiri igice cya 38. Usome katika Wafalme wa pili 38. Biblia iravuga ngo umugabo witwa Ezekiya ngo Imana iramubwira ngo utegeke iby'urugo rwawe ugende uhamagara abantu barage iminsi yawe yo kubaho irasa nabi. Biblia inasema mume mmoja anayeitwa Ezekiya Mungu akamwambia nenda ukaage jamii yako na utengeneze. Biblia iravuga ngo yahindukirira ivure ngo abwira Imana ngo Mana ahantu ntuye. Na akaweza kumwambia Mungu pahali nimeishi. Tamfubyi yandiriye imbere. Hakuna yatima ambaye amelia mbele zangu. Tagikomere nana niyo ko maranda nimbishoboye. Na sikuweza kukosa kumtoa mtu kidonda na ningeliweza. Tamfubyi yariza amatorero ayikikije akastarana ngana gutya. Hakuna yatima ambaye amelia makanisa akiwa amemzunguka hivi. Iminsi yanjye ko nari ngifite mission yo gukora urasa n'ujane urasa naho unyibye nikujya kwa Satani ngitego no kwiba no kwica. Mbona nilikuwa na mission ya kufanya mbona unanibeba haraka? Garangize kubwira Imana yibukije imirimo. Alafu baada ya kumkumbusha Mungu matendo. Iratubwira ngo Imana ituma marayika kiri mu nzira ambwira ngo subirayo ugende umubwire ngo ndetse n'ire yangwara sukuyikiza gusa muhaye n'indi garanti yo kumwongera indi myaka 15 ko. Biblia ikasema sitakuponya peke yake bali na kuongezea miaka 15. Erega Imana yotuma imirimo wakongererwa imyaka kandi ugasubira ugakira n'indwara. Unaweza ukaongezea miaka na uponye ugonjwa. Ariko iyo muzumva mwakoze ino mirimo ntimwakomeraga Imana amashi kuko Imana. Lakini simngelipiga makofi kwa sababu ya matendo haya. Wagize ngo imirimo irasigara hano kandi twakoze ibiri mutubingana gutya. Mezani matendo haya tabaki hapa na tumefanya vitu kubwa. Umutima w'Imana mu buryo budasanzwe. Tumegusa moyo wa Mungu kwa kiasi kubwa. Ikindi kandi jambo lingine amagambo azashira. Maneno huisha. Ariko imirimo ntizishira. Lakini matendo hayaishi. Ikerekana umuntu uko ateye uko azabaho n'uburyo na anaonesha mtu vile alivyo vile atakaa. Kwasanze mu Byahishuwe 13 murongo wa 14 ngira ngo tumepata katika Ufunuo 13:17 kimirimo iziherekeza umuntu ya kuwa matendo humsindikiza mtu. Ikindi kingine turi kumwe tuvuga ngo amen. Sema amen. Kondagira ngo twihuta tubivuge buke gusa nitumara dusirimbe. Nataka ili tuweze kuendelea. Nani ndabishigikiye. Nami naunga mkono. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Ubutu igitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 mu murongo wa 4. Waebrania 11:4 hatubwira iki? Nasema nini? 11 mu murongo wa 4 mu Baheburayo 11 mstari wa 4 wa Hebrania. Reka twumve icyo hatubwira niturangiza turaba tugera ku musozo kugira ngo tuje kubabwira iki mirimo izikora. Alafu tuwaambie kile matendo yanafanya. Hari wahabonye? Reka mpasome nimba ntawahabonye igice cya 11 umurongo wa 4. 11 mstari wa 4. Biblia iratubwiye gutya ngo Biblia imesema kwizana niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kaini kuba ciza. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Ni nako kwatumye kwa hiyo alishuhudiwa ahamwa neza na alishuhudiwa kuwa ana haki. Kari umukiranutsi ya kuwa ana haki. Ubwo Imana Mungu yahamyaga ko amaturo ye akazishuhudia sadaka zake ari meza. Na kwa hiyo kandi niko kwatumye ijapokuwa nanone imefanya akivugwa neza na anazungumziwa vizuri yafuye atakiriho hata kama amekufa hayupo. Ariko baracyarimo bavuga ngo yakoze neza. Lakini bali wanasema amefanya vizuri. Turabyumvise tuvuga ngo amen. Sema amen. Imirimo myiza yatuma umuntu agikomeza kuvuga neza bakazavuga ngo ariko umwana wa Chaimani ariko uyu mugabo yaradukoreye Nairobi. Umwana we yagwa mu nzira. Mtoto wake anaweza akaanguka njiani na kwa matendo aliyofanya.
umuntu akagaruka akavuga ngo bishop obzichaza ibyo yakoze Mtu umwana anakuja na wagasanga kusema, n'umudamu we hari yako Bishop, bararira narangiza nkavuga ngo ndatambuka wanalia na unasema ninapita. erega imirimo myiza yatuma umuntu atagwa mu nzira aho abandi bantu baba batambuka kubera kuko ari imbuto yabibye. Matendo mazuri yanaweza kufanya mtu asipitwe kwa sababu ya matendo Biblia aliyofanya. yatubwiye ngo Abeli yavuzwe neza ngo kugeza n'igitambo cye kiritwa kari ciza bituma andetse abarwa kari n'umukiranutsi. Biblia inasema Habili dhabihu yake ikaweza kukubaliwa akahesabiwa Ndetse haki. kugeza magingo naye aracari mavugwa nubwo Mpaka yapfuka. sasa anazungumziwa hata kama Tadiri amekufa. umubiri warapfuye ariko imirimo iracari. Mwili umekufa lakini bado yupo hai. Imirimo myiza bene data ntizipfa. Matendo mazuri hayafi. Imirimo myiza izikurikira umuntu. Matendo mazuri yanamfuata mtu. Imirimo myiza iziherekeza umuntu. Matendo mazuri yanamsindikiza mtu. Haleluya. Haleluya. Ibikorwa byacu Matendo yetu bigomba kuvuga kuruta amagambo. yanafaa kusema kuliko maneno. Ibintu tugomba gufasha abandi Vitu ambazo tunafaa kusaidia wengine bigomba kuzabica kurekara kuruta ibisirimba tubona hano yanafaa Kasarani na kupita hano. kwenye screen kuliko Comment kucheza. nyinshi mu bisirimba Comment nyingi katika zigomba kucheza. kugabanuka tukatubona umuntu uvuga ngo dore umuntu wamfashije nari Tuone ngeze mtu mu anasema gacika. ona mtu amenisaidia Hari huyu. ibintu tugomba gukora Kuna vitu ambazo tunafaa akaba arizo kufanya. bizaza bigenda bikazana impinduka no mu yandi matora no ku yindi Na migabane. ndizo zinaenda kuleta mabadiliko kwa Kandi mataifa bituma ibyanyu mengine. bivugwa cyane. Na isemwe sana Nuko muri mukwera imbuto mu gihe kitari cyo kwera imbuto. ni kwa sababu mnazaa matunda kwa wakati si wa kuzaa matunda. Noneho abandi bafite n'ubwitwazo rimwe na rimwe hano n'imirimo biragoye. Wengine hata matendo hapa Ariko kazi ni Yesu vigumu. ngo yavumye igiti kiteza imbuto arababwira ngo ese kumvumye iki kutarige cyane. Lakini Yesu akaweza kulaani mti ambao haukuwa umezaa matunda. Yesu aravuga ngo tugomba kwera imbuto mu gihe cyose. Yesu akasema lazima tuzae matunda kila wakati. Igihe cyose ntagwitwazo twuzana mu gihe cyo gukora. Kila wakati hatuwezi kuleta vikwazo Iyo usoma mu vizuizi. butumwa bwiza bwa mu buhanuzi bwa Hagayi Ukisoma katika Hagai uzusanga igice cya kabiri unapata sura ya pili. abantu ngo barivovota baravuga ngo ese igihe cyo kongera gutanga amafaranga kandi niki naco Watu wakasema hii ni wakati tena wa kutoa pesa. Imana ngira abahindukira narababwira ngo ariko kuki mukunda kuba mu mazu yanyu bitabajwa na inzu y'Imana ikamusaka. Mungu akawaangalia akasema kwa nini mnapenda kukaa kwa vifahari nyumba lakini mkae. Kwinezeza abandi bahabari. Watu wanapenda kujifurahisha wengine Kandi tuzi wakili. kuko ibintu ari by'akanya gatari. Na tunajua vitu ni za muda kidogo. Tuvuge ngo amen. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Biblia izitubwira mu butumwa bwiza bwa Matayo. Biblia inasema katika Injili ya Igice Mathayo cya gatandatu sura ya 6 kugeza ku igice cya umurongo wa mbere kugeza kuri 4. mstari wa kwanza hadi 4. Ikatubwira ngo si uko bigomba guhinduka abantu bakaza bakora imirimo kandi imirimo ikabakurikira. Inasema vitu zinafaa kubadilika alafu matendo yawafuate. Kandi ngo saba bavuga gusa ngo mwami ngonkeresa bakora. Na si wale ambao wanasema mfalme Saba bali babyina cyane Bwana ngonkeresa bakora ibyo data ashaka bakagira. Isipokuwa wale ambao wanafanya mapenzi ya Mungu. Iyo bisanga mwitangira igice cya 4 umurongo wa 7. Ukipata katika Mwanzo sura Imana ya yabwiye 7. Kaini ngo nukora ibyiza nawe uzemerwa. Mungu akamwambia Kaini ukitenda mema nawe utakubaliwa. Ibyiza azagira reputation nziza nawe uzawemerwa. Mtu akitenda mema naye anakuwa na reputation nzuri. Bakagaruka ngese runaka we niwe ugumaza kuvugwa gusugasanga. Watu wanasema ni fulani ataendelea kuzungumziwa Imana nini? ntitubwira kubyina cyane no kuririmba cyane. Mungu hatatuambia kucheza sana. Imana iratubwira ngo nidukora ibyiza tuzemerwa. Mungu anasema tukitenda Ariko wema iyo tudakora tutaweza kubaliwa. imirimo, Lakini tusipofanya matendo, ibyaha biza byitugatuga bikaza vuba kuko tuba dufite ibindi bigirwamana tugomba kuba duhadukorera. dhambi huja kwa sababu tuna miungu mingine. Iyo tudahadukorera Imana hari ibindi bigirwamana tuba duhadukorera. Tusipotumikia Mungu kuna miungu mingine tunafanyia kazi. Abaefeso 2:10 aravuga ngo ni imirimo twaremewe kugira ngo tuyigenderemo muri iki gihe n'ikindi gihe kizaza. Waefeso 2:10 inasema ni matendo tunayoumbia kwa sasa na kuenenda kwa wakati unaokuja. Tugomba gukora imirimo myiza kugira ngo tuzayirebuke. Lazima tufanye matendo mazuri ili iweze kuendelea. Izaduherekeza. Mpaka hata kwenye mto iweze kutuvusha. Kugeza n'igihe tutazaba tukiri imirimo izakisigara ivugwa tutukira. Na mpaka wakati hatutakuwepo matendo yaendelee kutusindikiza. Uzosoma ijambo ry'Imana rivuga ngo David yaravuze ngo nari umusore ndashaje. Biblia usome imesema nilikuwa mtoto sasa mimi ni mzee. Ariko ngo sindabona umukiranutsi wakoreye Imana ngare. Lakini sijaona mwenye haki akiacho. Cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize n'igihe atazaba. Ama uzao wake uombaombe. Aho kugira ngo uraga abana ubuzima bwose no kugira za automiro no kugira ma protection n'ibindi byose no gucuruza wabogira abantu kugenda ukore Imana numaro bandi nabandi neza. Kuliko uweze kuwa na hizo vitu zote bali unaweza ukatumikia wengine na uishi na watu wengine vizuri. Kindi nababwira bene data mureke dukora imirimo myiza. Kingine wacha tufanye matendo mazuri. Ariko muri mukona mutari mukubererekera abanzi iyo umuntu agaruka akaja kuri topic akajya akavuga mugenzi we akamusebza akamwambika ubusa muri mukona ko turi mukubererekera abanzi ngo batubone urwaho. Mtu akienda kwa TikTok na kuongea ndugu yake na kumwambisha. Uko muri mukona ko ubutayu ibyo bintu Imana yabidufashizamwe tugahenda henda Imana. Unaona jangwa hili Mungu anaweza akatusaidia ili tuweze kusaidiana. Imana ikeneye ko dukora imirimo kugira ngo Imana yongere ivume. Mungu anahitaji tufanye matendo ili Mungu aonekane. Udhaifu umekuwepo lakini tujaribu
tujaribu tujue wale tulio. turabanaziri twaratoranijwe Sisi tumeteuliwa kandi twatoranyirijwe imirimo na myiza tumeteuliwa kwa ajili ya kazi kugira ngo nzuri tuyigenderemo ili tuenende. imirimo izidukurikira Matendo utufuata, imirimo iziturerera abana matendo ulea watoto, imirimo izituma tugaragara abo turibo. matendo inatufanya tuonekane wale Bene tulio. data ndabifuriza kugira ngo tugire imirimo myiza Ndugu muri zangu Kristo nawatakia ili tuwe na matendo mazuri kandi tuyigenderemo muri kigeni kindi gihe na kizaza tuenende kwa wakati huu na mwingine kugira ngo Imana izayiduheremo umugisha ili Mungu atubariki, twige gufasha abatishoboye tusaidie twige kubwira abandi wasiojiweza, bantu neza. tuwaambie wengine Imirimo vizuri. gusa si amafaranga. Matendo si Hari pesa. n'abandi bantu baba bakeneye amagambo ameze nka Kuna wengine ambao wanahitaji maneno mazuri, neza kandi maneno mazuri. hari abantu babuze amagambo meza bafite Kuna watu wamekosa maneno mazuri tu, ariko twongere dukore neza kugira ngo Imana yongere lakini ivimere tufanye vizuri ili Imana Mungu yongere tena idukurize aturudilie, igihugu. aweze Imana idufashe kandi Imana idukomeze. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Rero turashimira Imana kuko Imana yatubashishije. Tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha. Ejo mu gatondo tuzasubirayo. Kesho asubuhi tutarudi. Abo tutagerera mu ngo Wale ambao turabasuye tutafika nyumbani kandi tumewaangalia, Imana ibahe umugisha. na Mungu awabariki. Igihe tutazaba turi hano tuzuba imirimo yanyu Na myiza saa kuko zile hari ibintu tutakuwa byinshi hapa bizagiye tusikie matendo yenyu mazuri. Imana irabakunda kuturusha natwe Mungu turabakunda. anawapenda kutuliko, Imana nasi ibahe umugisha kandi tunawapenda. bakomeze. Mungu Amen. awabariki na aendelee pamoja nanyi. Amen. amba hafi ndetse buri munsi kandi angenera ubuntu bunkwiye aja nikorerera imitwaro niwe data kandi niwe mana umva uko aja ntunga buri munsi aja ndamira muri ibyo byose buri munsi aja mpimbaraga iryo ni isezerano yampaye buri munsi aja mpimbaraga iryo ni isezerano yampaye mana yanje komeza ujumfasha gutaramire ntezicumbwira mpore nizeye ijambo wambwiye sikabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzazakujana umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzazakujana. Haleluya. Amen. Dushimiye abavuga ubutumwa bacu. Tunashukuru wahubiri wetu. Mushumba turabashimiye. Mchungaji tunawashukuru. Ariko nkaho wihuse nawe. Kama umeharakisha. Ariko ngira ngo tuzabatumira hariya hepfo kwiparuwase none ngo ejo. Tunataka tuwalike huko kwa ubwo uzagaruka. Kino kirudi uzadusure. Tutatembelea. Kuko numvisha ari mu Imana. Nisikiza ako ndani aganiriye neza. Ameongea vizuri. Yeme ndiyaganiriye neza. Ameongea vizuri. Tuzatugira ngo iriya hirya gani ifaranga bazaje gushaka gusa. Usikirie huko ni pesa wanaenda kutafuta. Nao bafite amavuta ameze gute. Lakini wako na mafuta. Barikiwe sana. Reka dukomere ijambo ry'Imana mashimwe. Tutashangilia Mungu makofi sana. Dokta wakoze igikorwa cyiza. Dokta umefanya kazi nzuri. Kandi sinone ugikoze gusa. Hata si leo umefanya tu. Usanzwe ubikora. Naendelea kufanya. Kandi turagukunda. Tunakupenda. Turanakubaha. Hata tunakutii. Wewe ntimukunda? Si mnampenda? Ariko umuntu wavuze ngo cyane atamukunda. Biramureba nakazi kiwe.